खुरुमजरी ISTV की पाव में ताबिरब सिंबु तराम नुकजरी अहनबदा मरुब पाव पिजरी मणिपुर सरकार ना फाजिन दुना थंबा से महाकु हाथ न बहोन बनी हाइना शर्मिला न फुंगडोखरे लुपा करो अमा मखाई हेना चंगना डेडिकेटेड लाइन टिंग दुना चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द पुंग कुनमरी मई फंगनगदौरी अमदी इनरगी मिखलदा पुन पोलिंग स्टेशन कुनगतरुता प्रॉक्सी सटकी हाइबा फैक्ट फाइंडिंग टीम न खंगबंगमले हाइना CPI की डॉक्टर नरना फुंगडोखरे पाव संदोन पिजरी लंदम असिदगे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 लौथोखिनबा जरा हेनबगी खोंजंग संसलेबी इरुम चनु शर्मिलाना माकु सरकार न मरम चादना मसा मथनता सीजन न बहोने हाइबा मराल सीदुना सही तरामरी रोम फाजिन दुनो थमलिबा सी सरकार न माकु हार न बहोने बथौनी हाइना शर्मिलाना फुंगडोखरे शर्मिलागी मथक्ता IPC की सेक्शन 309 की मखादा मसा मथनता सीजन न बहोने हाइबा मराल सीदुना जेनिम्स के सिक्योरिटी वार्ड माक थमलखिबनी शर्मिला सिरिब मराल सिंह मतंगदा हियरिंग सथनबंगसी लमफेल लेबा CGM इम्फाल ईस्ट की कोर्ट पुथोकी CGM नौतेन सूरी की कोर्ट पुथोपदा शर्मिला की एडवोकेट खाइदे मरीना सरकार न लमदम असरगे अफस्फा लौथोखिनबा खोंजंग संसिंदुना शर्मिलाना सरा हेनबबु मसा मतंत सीजन बखोने हाइबसी युमफम याउदे माक मसा मतंत ngasi फावबा सीजन बखोनबा लेते लिसिंग अनिदगी ngasi फावबा शर्मिला की मथक्ता हंजन हंजन IPC के सेक्शन 309 की मखादा मराल सिरिबसी चुमदे हाइके कोर्ट की थोरकलबा मतुंग शर्मिलाना ngasi फावबा माक मसा मतंत सीजन बखोनखिबा लेते मसा मतंत सीजगे हाइरबदी नहाना माक सिरंबा यारबने कनानासु अथिंग पीबा ngamloi माकती आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक असि लमदम असिदगी लौथोखिनबा खोंजंग संसिन बखक्तने सरकार न माकु अरानबा मराल के सीजन दुना लाना उहन बखोनबनी हाइना फोंदोके सीजन अरगा आई हाना सुसाइड अटेम्प्ट तौबोदी सिरनी अईदी असिदी खुलाई ओइना सिजनबनेबा अईगी बेस लेवल द इंडिया की तोंगान तोंगान लेबाक सिंग द हाइदी स्टेट सिंगी मचिन तोंबा लेरास नीति वाला सोशल एक्टिविस्ट कार्यक्रम मयाम मखोई नन वायलेंट मीन्स सिजनरकांदा मखोईगी कोर्सदुगी दमक मयाम अमा संगसनगे अदु मखोईदी एटीएम टू कमिट सुसाइड लेबा चार्ज से पालगा जेल थमजनदना इंगमंददी थमजला अदु अमुक्तदा सुनतना असु कोइजे फाजल थादो तौरिबा मौंगसी लिसिंग अनिदगी ngasi फावबा शर्मिलाबो हंजन हंजन मतम सांगना IPC सेक्शन 309 की मखादा फाजिन दुना थंबा हाइबसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 खोंगाउनबनी हाइना एडवोकेट खाइदे मरीना पाउमिस न फुंडोके अदुना अंगांगना ममादा मपादा आइगे सुंबा मलिबिदबा यादे आई लाइक तमजगे हाइबसी तमिंदिबा यादरबोदे आई चाक चारो एन सादबु इज इट अ क्राइम क्राइम मम ओइब्रो अदुबु स्टेट ना प्रोसिक्यूशन ना पुलिस ना माई क्राइम मनी हाइदना ऑफेंस मनी हाइना लाबनीना मदिगा कुपपुन मगदो तांकरो हुंदे मयामना लोइना मताबिरम लुपा करो अमा मखाई हेना चंगना डेडिकेटेड लाइन टिंगदुना सुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द पुंग कुनमरी मई फंगन बथौरांग लेरे हाइना हेल्थ मिनिस्टर फुंजाथंग तोनसिंग फोंदोखरे ngasi डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असigi फिबम मिनिस्टर ना यंगसिनबदा वाफम असि फोंदोखिबने कोंसद दुदा हेल्थ सर्विसेस के डायरेक्टर ए बिजोय स्टेट हेल्थ मिशन के डायरेक्टर ओक्रम इबोमचा यावना ऑफिशियल केयाना सरगा के हॉस्पिटल की अवार्ड अपासिंग यंगसिलबा मतुंग द मिनिस्टर ना पाउमिस न फोंदोखिबदा हॉस्पिटल असigi हौजिक अवार्ड पलाइदिबसिंग चपचान अथुब मतमदा मेंशनदुना मसक थोप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मा ओहनबा होनरगने हॉस्पिटल असigi लेबर रूम अमदे ऑपरेशन थिएटर मतम चुनबा मौंगदा सेंगलगनी हाइके वाटर सप्लाई की अवार्ड पलाइदिबासी अखंगै सिंग तानादुना चपचाना इसिंग फंगन बथौरांग पाइखलगनी डॉक्टर की अवार्ड पलाइदिबासी हौजिक डॉक्टर चामा मरफु हुंदोय ट्रेनिंग तौरिबासी लोरबा मतुंगदि अवार्ड पलाइदरोय हाइके नर्स अमदी स्टाफ के अवार्ड पखर लेदिबा सिसु हापसिलगनी हाइना फोंदोके मार्ग मखा तारदुना हॉस्पिटल असि पुंग कुमरी मई मुत्तनबा डेडिकेटेड लाइन यवहलंगनबदगी दमक्ता लुपा करो अमा लाख होमफु डिपॉजिट तौखरे हाइके डेडिकेटेड लाइन से लोइदसु एहोय गवर्नमेंट दसु 1.6 करोड़ सुसानपुर दिसे होटल के संसद से तो अंथोना डेडिकेटेड लाइन लारदी लाइट की प्रॉब्लम लेरो अदुगा वाटर सप्लाई से होय हाउसिंग प्रिपेयर तो हमारा थोड़ा वाटर सप्लाई से पीने तो गनी अदुगा होय डॉक्टर का स्टाफ नर्स गा ते टेक्निकल स्टाफ से खरा वाले होय सी सुसानपुर खत नते होय जेलगा स्टाफ नर्स बुदी होय थोबा मतमदा कर्मकांड तो बंगमदा होय जेलगा कोशिश तो गनी
Minister की खोंसत अदुना चुरचानपुर लेबा फीमेल हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर की मफम सुयेंसिन की ट्रेनिंग सेंटर अदुगे अकाय अतोय यारम मफम सिंह अदु सेमजिनबा लुपा लाख कुंथ्रा रोम काइथोलगा अथुब मतम थबक हौरगनी हाइके मिनिस्टर न मखाताना चुरचानपुर की प्लेयर सोनमद लेबा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर की बिल्डिंग असी मियाम की खुदोंग सानब की दमकता लंबा टोरेल की मनाक्ता होंदोलगा थबक पाइखलिबा मफम सु केंसिन की अमरमदा चुरचानपुर की न्यू लमकाद लेबा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर की कंपाउंड फेंसिंग निंगथिना सेमजिनदुना प्राइमरी हेल्थ सेंटर असी मतम चुनबा मओंगदा थमननबा अवार्ड अपासिंग हापसलगनी हाइना फोंदोके हनक पांथोकिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की वोट थादकिबदा पोलिंग स्टेशन पुन्ना कुन तरुक्ता प्रॉक्सी सथकी हाइबा फैक्ट फाइंडिंग टीम न खंगबगमले हाइबगा लोइनना खुदम चांगदम यावबा ECI CEO अमदी RO सिंह खंगनख्रे हाइना CPI की मेरेप डॉक्टर एम नरना पाउमिसिंग फुंगदोक्रे ngasi iraba baban da leba CPI की ऑफिस त पांथोकिबा पाउगी मिफम अदुदा लेफ्ट एंड सेक्युलर अलायंस की लुचिंग बसिंग सुसरुगा के डॉक्टर नरना मखा तारदुना अलायंस की माइके दिगे सेक्मेंट कुनगमा थोइदा साद मरफुद्रा की मथक्ता बोट थाददुना प्रॉक्सी सटकी हाइबा ममांग द वकत किबा लेरबने हिरमसि की मतंग द एफएल की टांग कुनगमा पंदा ECI दा हकथेंग नना चतुना खंगन किबा लेख्रे मसिगी मतुंगदा फैक्ट फाइंडिंग टीम अमना सेमदुना टिकटपदा सेगमेंट खरदा अरानबा मोंगदा बोट थादकी हाइबा सब साब खंगबगमले लाना बोट थादकी पोलिंग स्टेशन सिंग काउंटिंग तौबदा याहनदनबा एलायंस के अपाम्बनी हाइके नरना मखा तारदुना हंडक पांथोकिबा मिखल अदु फ्री एंड फेयर ओइकिदे सेल अमसुंग शक्ति सिजनबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग याउके असिगुंबा थबक थवोंग सिंग असि मतुंगदा तरुक्तनबा एलायंस ना कैंपेन सेटबने फैक्ट फाइंडिंग टीम नमटिक साबा खुदम चांगदम याउबा वकत लबनिना ECI ना अथुब मतुंगदा अचुंब थबक पांथोरकनी हाइबगी चप साबा थादब लई हाइना मखाताना फुंदोके तुंगी ओइनसु अखोगी लेफ्ट एंड सेक्युलर अलायंस ना मणिपुर की प्रजा मियाम दा अमसुंग लाना प्रैक्टिस तोरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मदुगी मियोइ सिंग लोइनना इलेक्टोरेट सिंगदसु अनुभव ज्ञान ताना होना जबदा अखोगी होना बसी तोकचदबनी अनोखोना पीजरिबा समिट तौजे मेमोरिजम सिंग से अखोगी फैक्ट फाइंडिंग सिना प्रूफ से पीरबनिना ECI ना अखोगी वकत से सोइदन ताबीगनी सरकार के स्कूल की महिरों सिंह प्राइवेट स्कूल की महिरों सिंह मानव फिबम द पुकटनबा नेशनल अवार्ड फंगनबा ओजा सिंह थबक पाइखत कदौरी हिरम मसिगी मतंग द गसी खुयाथुंग द लेबा MS ताग हेड ऑफिस ता पाउगी मिफम म पांथोक्रे पाउगी मिफम मदुदा MS तागी जनरल सेक्रेटरी C शांति कुमार अमदी अतै मकोक थोंबा थौपुबा क्या सुसरगा के जनरल सेक्रेटरी शांति कुमार फंगो की बदा सरकार के स्कूल सिंह तमलिबा अंगांग सिंहबो प्राइवेट स्कूल की अंगांग सिंह मानव फिबम दा बुखनबा स्टेट असिगे नेशनल अवार्ड फंगलब ओजा सिंह अथुब मतम द थबक पाइखलगने मसिगी दमकता ऑल मणिपुर अवार्डी टीचर्स एसोसिएशन कोबा लुप अम सेमले हाइके मार्ग नमखा तारदुना एसोसिएशन असी सेंबगी मरुबा पांडमदी सरकार के स्कूल सिंह दा ओजा ओडिबा सिंह महिरों सिंह हेन थवा यावना ताक्सिनबा अमदी स्कूल सिंह चतुना ओजा सिंह उनदुना महिरों सिंह हेन थाक वांखनबा खननेनबा लोइनना स्कूल सिंह की फिबम यंगसिनबनी हाइके सरकार के स्कूल सिंह तमलिबा महिरों सिंह अयामबना सेल थुम की फिबम फतबना इमुंग मनुंगी मसा मसु गाक्तने हौजिकी मतमदा लाइरबा इमुंगी महिरों अमदी इनाखुनबा इमुंगी महिरों हाइना खाइदोकपगी चनबी अमा लैरिबा असिना महिरों सिंह थाक हंथनबगी अचौब मरम अमा ओइरि हाइके फिबम सिंह असिदगी कोगनबा अमदी प्राइवेट स्कूल ग चांगदमनब यानबा थाक अमदा पुखनबगी दमकता मरु ओइना नेशनल अवार्ड फंगलबा ओजा सिंह मपुंग फाना थबक पाइखनबा एसोसिएशन असि सेमबने अमदी थबक असि पाइखनबा थौसिल थौरांग असि लौखलकपनि हाइना फोंदोके कोई स्कूल दा हेन थवा योक्सलसी हेना राइक तंबिरसी हाइबा पांदम दुदै कोई स्लोगन्स के लोनेना कोई होगोक चगदुरबनी अर मरु ओइबदी अखोई समाज सिदा स्कूल मरु ओइना गवर्नमेंट स्कूल दा तंबि बंगांग सिंग सिदि इमुंग मनुंग लाइता लाइरा मसागी सेंथोक लेजदबा इमुंगी गाक्ता ओइबनिना वैगी प्राइवेट स्कूल की छात्र सिंग मिमानना चमिनबा इसे ओथोक लेख्रे अदुबु एवार्डी ओदुबा टीचर सिंग सिदा मागी डेडिकेशन गलवनना अंगांग सिंग अदु मिमानबा थाकता उखनबगी होनबा अदुगा मागी तुंगी लाइफ की कैरियर दा अचौबा एग्जामिनेशन सिंग कंपटीशन अफबा कंपटीशन कम्पिटिटिव ओइबा एग्जामिनेशन सिंग दा मपुंग फाना अखोई MCS के ओरो IS के ओरो अरुंबा कंपटीटिव एग्जाम सिंग अदु यौहनबगी मखोंदगी सेंबगी तंगाई फदबदु लेरदना अवार्डी टीचर सिंग असिना कोई मखोंदगी हेना थवा यावना तंबीबगी तंगाई फदबदु लेरे हाइदना कोई हाइबा एसोसिएशन अमा सब कमिटी में सेमजबनी हाइदना यागी थोंग
Lamphel Fataleba, Kendra Bidyala, School Mate Harbour Jenabani Hibamui Manga, Lamphel Police Nufare, Police Taki Pangba Pau Matungina Fagalabasing today, Quarakpam, Joy, Say Taratare, Apopo Singlen, Sagolban, Moyang Hanubaler Tagi, Hausina, Lamphel CP quarter de Labane, Lawrence Saksuang, Say Taratru Apopa, Zirha Tanga, Churchanpurgi, Simkai Faidagi, Hausina, Lamphel quarter de Labane. Tokhalan Jo Sahit Kumapan Apokba Henzatsin Surchanpurgi Gangte Vengdagi Huzina Lamfelgi Aisir Dalabane Tangsung Golmai Sahit Taratare Apokba Daikharang Golmai Kakulong Dagi Lamfel CP quarter Labane Amadi Kailong Salian Gangte Sahit Kungahumdoi Apokba Bailong Gangte Surchanpurgi Saulian Dagi Huzina Lamfel quarter Labane Taudoksida Damsung Golmai Namaru in a Chenabami in Hardy Mark Numit Karanigi Mamanga Kula Sidiki Tantokibane Magna Tabakasi Pangtona Bagitamakta Kuzil Tarang Tobagalona Mamanabasing Asiga Tabagadu Chatakibane Lampel Police na Todo Sigamarina case Malakut Cray Molnoi area da Welfare Committee na Center for Social Development ga kusam naduna Armed Forces Special Powers Act amadi masigi saitengi matang da nomagi oiba seminar ma Chandel District manung sanba as Colin 5 Community Hall da pangthokre Tauramasi United NGO Mission Manipur ge Secretary U Nobokesor amadi Northeast Dialogue Forum ge member Jawbana resource person oina sarga ke seminar sira Billship Church ki leader amadi Molnoi area ge nupi organization kya gi luching bi kya su sarga ke Land Labor Mapunda, Saka, Pazana Labor Mapunda, Sipashing the Sea Town Story. Aduna, number 1, Moina do Toringay, Logic, Manipuda, Land Lay, I was proof to do it. Thabal Kendragi, Thabal Municipal Council, Ward number 1, Gimanung Sanaleba, Wang Mataba, Dr. Maringi, Sophia School Manakta, Drain Changini Haiduna, Kaitokraba, Lupa La Kungi Senfam, Tabak Sudan Lokokre Hari. Social Service and Welfare Association Namadi, like I Miamna, Nasi Paumi Singaluna, Mapamadu Yang Silbamatunda, Club Ki Executive Member, AK Pritamna, like I see, how Kibachi Taruk Tarelom Asi Sakotorangi, Landa, Ate Mapam Kiatiki Sota Duna Ladiba Mapamani, Pivamasida, Mamang Segi, Octobagitang Tarada, Maud Department Degi, Torpa Order Magimatumina, Tabal Municipal Council Ki Manungsan Naleba, Mapam Taruka, Urban Development Gisenten Makada, Lupakro, Amamakai, Kaitoki, Mapam Tarukasigi Manungsana, like I Sigisu, Sophia School Ginakanda, Drain Chanaba Chorakna Lupa, La Kundromgi sent from Tabakti Sudana, Lautokre. Here Masiga Marila Mamangi Tang Kundamapanda, like I give Mipamasu, Pangtokre, local MLA, Unanabagi Kudung Chaba Pangdaba Amadi, Ward Ki Councillor Su, Hiramasida, Mating Pangbira Tabana, Mediagi Mating Loduna Wapamasi, Media the Fondo Pane, Tabak Sudana Paisalo Toki Bamusing, Marila Navasina, Miam the Sengdo, Tasigi Tankunga, Fogi Manung, the Tobacco in a Pangtor Trapadi, Miam Kusan Maduna, Sansin Biaba, Konzankia, Sansin Gani Haike. Highway drainage Pojipota Sandana, Miamang the Ubidi, Adu Highway drainage, Sally Haduna, Kanagama Mukarana, Lupala, Kungi, section of the Rasi, Lotopi Gray. Highway see the Kamiam Amadi, Klubna, Yamna, Kanakanim Towi, Amadi Yaningava, Hongokari, Masi Marina Authority, Atomatamda, being Chabu and Hajiri. Sanjan Tong known as Sabagamadi Lena Hokiba, April Gitang Kungamapanda, Diesel Auto Amadi Commercial Garisina, Satka Balambi, Ona Tainabada, Driversina, Maningtamna, Gari Tovadagi, Bamolekai, Wankai Amadi, Tanzam Leraki Nageta Kundariba Miamda, Asukimatic Awaba Pire Haina, Bamapur Social Club Kiserolamana, Kangalagli, Maruena, St. George High School Amadi, St. Sebastian, School Gimahiru Singh. Mahi tamba chappa matamda chauna akaiba pire association ge thau puribasna sarkar ge hukum thugaiduna thauriba gari singi mathakta akanba miyeng changbiu kariguma niyom thugaiduna thorukba gari singdagi thorakba thokai daba thodok sing thorpa tarabadi club na ain ge oiba cherak pigani hari Nasi Lamdam Masida talked about crime sing a cigar, Ladyba investigation system a cigar, Sana Dre. I could Kudimagna Amatu Oina, crime sing Tingana Bahonabagitanga for the Lady Haina, Manipur State Commission for Women's Case, Chairperson Dr. Ibetomina from Dokre. Lamfel Fata Labor Commission Asigi Office the Panto Papaugi Mipanda, Mark Makataraduna, Hosik forward the Commission Asida case, Samri Kunipan Lapagi Manunda, Jahum, Marfum Doi, Resin Gray, Masida Fangapusing Asi, Akak Naba, Aswanba, Namtabiba, Amadi, Wakaludaga, Kari Tarukatagi, Hybidigi, Akibana, Tumin, Kanduna Lerambana, Ayamba Oi. Karigumba crime, Amagidamaka Yumkai, Tadopana Chingba, no Waroisin Purapangamloi, Aikoinamatic Saba Praman Amadi, Saki Tamduna, case file Taruga, Matam Chana Zarsit, Tangat Handuna, Zerak Pinabahonasi.
madu nataduna JC semlaga ani thokpagi chanabi amadi paisana yanakhiba asina crime sing hengalaknabagi machakama oi haiki. And reduction of violence, eradication of violence and torture against human. Kani seriousness sama yang kana involved to bama. Amma kaptana yaroi government agency dana yaroi. One and all whole locality. Naha maya pabi social worker media ki direction ji inna kotna mayam si one yo mayam si joint effort amma all joint effort together. Time bound in a Center for Human Rights Duties Education Manipur University ki coordinator M Suresh Kumar na luching bakangbu amana thawal kaitel gi akoibeda kaitel family bi singna masagi hingbagi hak adu chapchana fanglibra haina haktheng na chatuni yengsin kre kongsat asig mari lenana Dr Suresh Kumar na phongdokibeda asigumba yengsin bagi thabak asi tongan tongan mafam singda su satuna makha na hingbagi hak fanglibra haina yengsin khigani haike Center right to clothing house we chang darbiya ya jaba basic human rights masi phangana ba Manipur University ki Center for Human Rights and Duties Education Manipur University na ase ekoi academy approach district coding gi ekoi UGC ki direction gi batungina ase ekoi jatha jagani masi hai research works Horticulture and Soil Conservation Sinduna Nomoyoiba District Level Farmers Training Program Ukrul District Manung Sin Malayba Toyi Kul the Pangtukre Taramaduda Assistant Agriculture Officer KS Open Kulgining Tow AG Kating Su Sargyaki Resource Person Oina Central Agricultural University ki Assistant Professor RK Dilip KBK Thobalgi Toitoi Amadi Chengum ki Expert Daljit Tiamna Wanganki Umang lai kanba apun maluk ukolna hauzik lai harauriba umang lai bung kaya koina chatuna yengsiluba matamda apam pamda apen pendagi matangda wa khanakre lai thau tawriba amaibi pena singbu sel pirga nekmani haina kunja kharana hanthani yengba amasung sai thangbagi thawung lai bung ama anida chatharamba ukolna thengna rakhi hairi ahaloraba amaiba ama anina lai sanabada ka henjin babung matau kya tormasu thengna rakhi Laibung ayambada haraubagi tinli kongliba bengi isilinaw singna natki fizol set saduna laigi thogal tarupa matamda kanagum kharana kongraw kongup paijama na chingba selaga nisa sizina duna kongningba isai kongduna lai haraubada kangkhong sahedlambagi phibamsu thengnarakhi asigumba laibung amasung ben kangbu singasi mera mifamda putuktuna kari tawgadagi haibadu khanaragani hari Sarkar na ningthi na bijeng sangdabana lamdamasida isingi awaba mayok nabani haina Water Management Committee khuragi convener Niranjan na phongdokre Manipur Press Club tapang thokpa pawgi mipam amada mak na makha taraduna lamdamasida ising fangnaba tum koina chanaba yaba thosilama paikhatri fawba isingi awaba adumak lamdamasina mayok nakhigani haike khunda yam chawi issue moire maramdi aigi turen mapada leba turen da phangi baisi aduga igi likai da leba singse masil lanai parja sing amadi kana gumba individual sing na magi aning mapam mongda yola ga di na jaga namasi karbaro na satha ga di lai tibni aduna hojik masi sarkar na thu matamda legalize to ba tangai pati ai Chief Minister Okami Bobina laying Kolgi Mayum Makai Laitraba Music Lapamama, Sinana Bahonabada, Reserve Forest Ki, Lamni Hector High Bakarigino, Reserve Forest Area Manunda, Parks na U, Yantali Basing Karigiting Bangamde, Sericulture Lamlosun Bada Karigi Yaki Haina, Principal Chief Conservator of Forest, Tinduna Takiba Adugumna, Lopam Mangsilagiba Asidagi Kanana Bamari Lenaba, officers in the Takpinaba, Conservation of Paddyland and the Natural Resource Manipurna, owning Sinsilate. Ising Pangdabagi Awaba Mamayok Nariba Sianglaga Manipur ki Manung Hanjinba Singhat Kendra ki MLA Singsuhan Haupuna Kendra Sigi Kulkiada Lainungi Sing Fanganabagi Pandamda An Batanka ki Tabak Packet Cray. Saikot Kulda Power Pump Season Aduna Lainungi Sing Sinkalaga Miam the Fangan Cray. Marang Nakada Tenki Saduna Matam Chupada Ising Fanganaba Pandam Tamli. Kendra Sida Han Batanka ki Oina Pam Tarukutpagi Tabak Pakali. MLA ki Kongsata Sida PhD ki Executive Engineer O Kulachandra AEL Thanin Amari SO L Rosen Su Servyaki MLA na P Khanom Amari Sungan Pat Loinana Mobung Kulki Tumbi Ture Matakta Sariba Saikot Taba Thongi Pibam Suyangsin Ki Thongasi Nauna Local Area Development Fund ki Sana Bahonaragani Haiki MLA ki Fund ki Lupa Lak Taramanga Sang Saba Hall ki Pibam Suyangsin Bagaloinana Ahenba Lupa Lak Manga Haplaga Loisilagani Haiki
Montezang S. Kuban Kuldasu, MLA Mapamadugi, Isin Pinaba Pakali Tabaxing Yang K. Kendra Sidasai, Kuntrarum, Apabatana Isin Fangdana Lakni Hari. Kendra Sigidamakta Akana Batabak locally, Asida, PICT Minister, Amadis Minister, Okami Bobi Book Tagapundo K. Kendra Sigi Atoma Pumsing the Su, and his Subatanka Isin Fanganaba, Wanagani Hike. Made a horror of Wixi, Jikal Zanda Mandura, Sinai could be inside Kona Tobuduni, Aduga Matazanga, Siga, Marie, Lura, Hugani, how cool, and how cool, Lido Pie, Seni Hulaga, Sigi, first face when the Aiken Raga could not later. Club 25 International Manipur Sunduna Nomagoiba Voluntary Blood Donation Came Mama GP Women's College the Pangtokre Zenemski Blood Bank Amadi GP Women's College NSS Unit Kakusamaduna Pangtokpa Blood Donation Came Aduda Towan Club Ki College Ki Mahirui Singh Amadi Department Ki Staff Amadi Lanai Volunteers in the APK World Fund for Youth Imphal Office Ki Center Makada Pangtokiba Came Aduda Blood Unit Chamagi Matakta Launabaki Pandam Tamli Hairaduna Club 25 International Manipur founder K. Karnajina Club Asiki Pandamasi Sai Kumanga Makas Sai Kumanga Sudribamius in a member Oiba Amadi Makoy Punsida Yamdrabadamiu Bigi Tawai Kanba Sang the Bayadraba Posakama Oiba ESC Unit Kumanga Tadana Dan Tobani Hibana Chimu Wapumkia Fundoki. Kasina Maruna Puchai Kuma Fauda, Idan Kuma, Tonoi Pandamda, Nahawiba, Say Time Pandakuma from the Lake of Marina, Yuching Sina, when Sang and Idan Tonobi Wakalon and Sigimba, volunteer on the second was a point of 70. So on a quite unit, Samaron collect on the Wangasing, Mr. Pandam Tambi, Marina, GP College, the Yumbu with the Nassing about Platon, the second was a point of Psychological Assessment Gi Program Mangarang Dagi, Nomaibung Chakram Lerek Taleba, San Mira School da Chatabahukre. Haying Fabo Chatagaba Program Sida, Rimski Department of Clinical Psychology Experts in the Mairus in the Takpitam Bipitabak Chataki. Programasiki Matang the School Administrator, Waikom, Babuluna, Mairui Kaktanatan Mama Mapa, Oibus in the Suprogramasiki Matina, here in a Wakal Loxing, Hengat Hanmangam Gadi. Hausiki Matamda, Toran but Todoxing, Kaya Mayonari, Masida Angang Sina, Ehen Bagyan. Tangai Fadi Haba Wapam Tamki. Ziggy sexual relativity demand Zigam Marie Ladana, Pibangamba, or Satra Singh, Papa Satra Singh, Putupuda, Kamana Putupuda, have to say, Matugi no how Ladana Vigumta, Department of Psychiatry, Rims, the post of the Ruraga, Masiki assessment program, saying, DZM Manipur State Power Distribution Company Limited Kaksing Division of Kuan Liba, Mai Piriba, Natagana, Mai Lauriba, Makal Kutimakikan, Jumar Singa Masamasagi, Hosik Toliba, Kasna Tidok Nabakangalagli. Megitang Mapan Nasidiga Huna, Mai Sek Toba, Kasna, Tidabasin Kakpa Amadi, unauthorized connections in Fagapagitaba, Zatabahore Hari. Ganagumana Bill Fangdabasina, Manager, Kaksing Subdivision Amadi Sugunu Subdivision, Anigi, Office Tagi, Bill Lobiu Hari. World War II Memorial Foundation na Palel Manaki Paipizang da Museum of Mahangdukre Samna Pangtok Batomaduda All India Christian Council ki Vice Chairman Pautang Haukip Amadi IFS Ama Haukip Suserviaki Foundation Asina Allied Force Amadi Japanese Army ki Marakta Songna Kiba Lanjao ki Mafam Sinda Tiba Humbada Pangakba Pochaisin Komjinduna Museum Masi Hangdukani Thabal District Police Commando Amadi Anisuba Assam Rifles ki Kangbu Amana Narang Tibu Humbagi Tabak Satabada Pripak Pro Gimio Ama Yaripuk Bazar ki Fare Hari Police ki Department ki PRO na Thadrok Pachero Lamana Fagalabamio Dudi Longjam Sanjit Sahi Nemfu Humdoi Apok Manihar Yaripuk Bazar ki Hari Bim Singapore Manipur People's Party ki General Secretary in a Hakre Magna Party asigi Publicity amasung Political Affairs ki Sas Pugani Hari Hauzik Sanabagi Pau Labise Sanabagi Pau Pizari Person with disabilities ke ahum lak suba state games ka solution kre Special Olympics Bharat Manipur chapter na Special Olympics Bharat amati Paralympics Committee of India na punna sinduna pangthok ba ahum lak suba state games asida Bisnupur Churchanpur amati Sandel ki sanaroi chamya ke hanbana aquatics bosi football badminton amati aquatic masana singda atoi hen tanaki nasi aroi ban numit ki sanaki ba nupamasa ki football match da SSS Churchanpur na SSA Bisnupur bo goal manga sino da mighty piduna winner oikre nupi masagi bosi locomotor ki final da SDP
Bisnupurna UWS DPO Bisnupurbu point ahum anida maitiba piduna winner oikre. Athletics ki pangthokibada 100 meter da sub junior girls hearing empowerment da Zandel gi Yungsa Faina ahanba amadi Bisnupur gi Mabem amadi UWS DPO Bisnupur gi Bembem na ani suba amadi ahum suba takre. Iben asimaki junior gi pangthokibada Bisnupur gi M Ronibala PS Bandana amadi Ais Sangitana ahanba ani suba amadi ahum suba takre. 100 meter senior boys intellectual the disabilities ki pangthokibada UWS DPO Bisnupur ki Zogen ahanba Bisnupur ki Y Nimai amadi SDP Bisnupur ki Ais Moirang Zauna ani suba amadi ahum suba takre. Iben asigi nipi machagi visual empowerment ki pangthokibada UWS DPO Bisnupur ki L Nonganbi amadi SDP Bisnupur ki N apabina ahanba amadi ani suba takre. 100 meter junior girls intellectual disabilities ki pangthokibada SSA Bisnupur ki Nongthoi amadi SSA Chandel ki Rumoida loinana SSA Surchanpur ki Saping na ahanba ani suba amadi ahum suba takre. Manipur Badminton Association sinduna event kunma thoida sanaroi changa sumna tarena sargaduna Dam College campus da laiba association asigi indoor hall da chathariba ahumlak suba promotional non-state player badminton championship ki ngasi sanaki ba tongan ba event singi sei tarawm doi makhagi nupa machagi singles ki sanaki bada punsiba yangkhom oinam Nirjit RK Satarjit RK Martin Nicholas Yangkhom Bida Chandra Upananda amadi Rahul Pukhramba mai pakre. Sei taramanga makhagi nupa machagi doubles ki sanaki bada Van Rongmai amadi Homri Vanmai ki jura en kaising amadi Sahian ki jura loinana en bin amadi Nicholas ki jura KSS Albert amari and Zim ki jura and Hiller amari RK Tilen Sena ki jura mai pakre. Loinana tongan ba sahi ki makhada pangthok ba masana kya da su miyoi kya mai pakre. ICR Lampel Party ki phangba pau ki matungina ngasigi khwaitagi sakhi bagi chang degree Celsius 13.9 khwaitagi imagi chang na degree Celsius 13.9 nungsite yawba isimana lagi chang chada ayukta marfudra nipan nungthil dana chada marfu mathoi nungju ki chang 13.3 millimeter ne. Arabada maruba pau amuga na pejari Manipur Sarkar na fajinduna thamba si mapu hatna bahona bani haina Saramila na phungdokre. Lupa crore ama makai hena changna dedicated line tingduna Surjanpur district hospital da pum kunmari mai phangan gadori amadi energy mekhal da pun polling station kungatarukta proxy sataki haiba fact finding team na khangbangam le haina CPI ki doctor naran phungdokre. Nasi ISTV news matang sa solution jare meng tabi da pasingbo kaina wa thang ni jari.